Kwasekusile madoda, yi-2 zika-May 2026, Carnival City, umcimbi Blue Nation Festival lapha ku-Century and Elsburg Road, Eastern eGauteng. Zime kanje lapha-ke ehlelwe khona-ke. Uma wena-ke uzobe ulate, wazi ukuthi-ke uzophuthelwa ilawo ama-performance. Right, lapha nosekuqaleni ubani umphathi wohlelo uzongena ngo5:30, ku-17:30 jikelela angene ngo-17:40, uDr Buselaphi angene ngo-17:50, uNtencane angene ngo-1800 hours, inkosi yamagcokama ingene ngo-1810, Gatsheni uzongena ngo-1820, Indoni ingene ngo-1830, Gatsheni 1820, ingadideki. Quality Biyela uzongena ngo-1840, Khulekelwa 1850, Mjolisi 1900 hours, Shengo wasehlalankosi uzongena ngo-1910, DSD isilo somaskandi Dr Khangelani, Chris Brown wasemzansi uzongena ngo-1920, uLuve Dubazana uzongena ngo-1930, uThandazani uzongena ngo-1940, uSikweletu uzongena ngo-1950, umfoka Msezana uzongena ngo-2000 hours, Njabulo Langa uzongena ngo-2010, 8:10, Mzukulu Ashafuza uzongena ngo-2020, ku-8:20, uFeza. Ngoba nibona amakhalazi eshintsha-ke, kuzobe sekungena abanye-ke o-MC ngalezo y'khathi lezo. uFeza uzongena ngo-2030, Labalaba uzongena ngo-2040, uMzukulu uzongena ngo-2050, Njoko uzongena ngo-2100, oku-9 o'clock, uMayogati uzongena ngo-2110, oku-9:10, Navigator uzongena ngo-2120, uLimit Nala uzongena ngo-2130, oku-9:30 ebusuku. uMafikizolo yena uzongena ngo-2140, Java Zimnike. Thisha Wentambo uzongena ngo-2150, oku-10-10. uMenzi uzongena ngobani ngo-2200, u-10 wasebusuku. uJumbo uzongena ngo-2110. Emva kaJumbo kuzobe sekungena bani, uKhuzani nomnumzane Mpungose, inkosi uMaskandi bayiphelele. Umuntu osanda kubuya ne-award lapha kuma-Metro FM Award as the best maskandi nakumasama last year 2020 bani 2025 wabuya nayo futhi-ke award lapho uKhuzani uzoperforma laphana-ke more than 1 hour eshow live. Kunezinto okumele niyilindeleke ayikhuluma ukuthi yena une-surprise ezemakhulu, including live uzobe unenkosi-ke phakathi. Akulalwa-ke namhlanje kulindelwe ama-video, kulindelwe ama-clip, yonke into ezobe yenzeka laphana-ke eCarnival City-ke. Niyazi lo umcimbi-ke obungaza kakhulu ama-Blue Nation nabanye abathanda bani-ke uKhuzani. Amehlo aphathelwana, kodwa siyocela-ke nisikhumbule thina-ke esobe singekho-ke nabanye-ke. Nisale kahle.